ब्रेक मतुन तराम नुसरी कईदोबगी संगाई फेस्टिवल पांगथोकदौरिबनो अमसुंग बिहार द बोट कारग मणिपुर हराउरिबन करिगिनो फिल्म ओमी प्रेमावती रिलीफ कैंप लेरलिब सिंगी हकथेनब पाउदम कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट की सेकेंड तुलिबारी दगी खुंजा अमा हानगी मखा फिल्म ओमी प्रेमावती ने पाउसी असिद मखा ताना हाइकिबद था सिगी अमदगी हौरदोना आईडीपी अमममद नोंमगी लुपा मरफुगा मरफु मरी डिबिटी की खुथांग हाबलिबसी कयाम कुइना तौगदबैनो हाइबदु कौ नापीगनी तौगदोइनो हाइबदु तंबंगमद्री आईडीपी सिंग असे रिलीफ कैंप ता हिंगबद वारगलब गाक्तनी यामना वाबा मायोंगनब रिलीफ कैंप सु याउदब नती अना अयेक याउरकनो हाइब यादे मियोइबनिना नारक येलकपदा लापना लेबदी हेन वाई चतोक चसिंद सेन यामना संगी अंगांग सिंगबु अथाप स्कूल दा तमहनबदसु सेल संगी मरमसना रिलीफ कैंप ता लेरलिब सिंगबु होंदों होंजिन तौबिदन मतम मफम जाबदा थंबिगदबनी अना लायंग सिंगनंगना लेबा मसु आंगांगी स्कूल सिंगसु लेंगा की मैसंग ओरबसु रिलीफ कैंप तगी लापतना लेरबदे अवाब खरा हंथगनी अदुबो हौजि ख्वाइदगी मरु ओरगलिबसी लालसी हाना लोसिनबनी ngayhak ngayhak की ओइना थबक पांगथोलिबा असिदी खांगबद वारे मणिपुर मियामगी लेंगाक लेरिंगेदसु लालसीगे वारोसिन पुरकलमदे हौजि प्रेसिडेंट्स रूल लेंगाक लबसु लालसी लोसिनदन थमली गवर्नर लाप कुद्रिंगेदा अखोना लेरिबा लंबोई खोनांग खोंगे रिलीफ कैंप असिदा लाक्लमी अदुबु डिमांड कया याव सेरोल अमा मंगोंद पीदोना थबक तो ओंथोनब तक्सिन की मियामगसु वारी सानकी अदुबु हौजिक फावबदा थबक ओइना अमत पाइखलक्तबनिना मखा ताना कनादा हाइरुगनी हाइबा याबमा कई हाइदुना लाक्ले अदुबु कनाना ताबिरिबगे हाइना हंगदुना हाइरुबगी कानबा अमत फंगदन सही अनि हेना रिलीफ कैंप असिदा लेंगाना पीबा खरसि सारगा लेरक्लिबनी मखोइना पीबीरिबसी सानिंगदबा फावरक्तब नते पेंदबसु नोमगी हेंगलक्ली हौजिक हिंगलिबसी हाइफम तौफम खंगदना कंगाउनरगा लेंब पुंसी मरेल अमदनी कांगपुकपीदा लेहौबा इसागी युम सुमै थादोखरबनिना लेत्रे मफमदुदा अइहाकना लेरखिबदु मीगी लम खोपसिलगा लेब नते इसागी पता पायरगा लेब इंखोनी अदुबु कुकीसिंगना अखोगी लमसिंग लौहौनबा होनरपनी हरकी RSS की मकोक थोंग लुसिंग मोनबग लाक्तुन मिफम पांगथोकपा हौख्रे हौजि मखा ताबा पाउ पिजरी नुमित खरने के ममांग मांगजोनोना लेपखिबगी मतुंगने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS की मकोक थोंग लुसिंग मोनबग ngasi ayuk pung 10:10 rom tarpad इम्फाल एयरपोर्ट ता थुंगलखरे नुमित हुमने की माकी खोंगसदा सिदा संघ सिगी मरुइबा थौपुबसिंग ओरिबा उल्लास कुलकर्णी बायजी सुनील महंती अमदी वशिष्ठा सु लोइनर खिबगा लोइनर माकी अटेंडेंट अमगा पुन्ना मियोय तरुक थुंगखिबनी Z+Y कैटेगरी दा लेरिबा मोन ब्लैक बगतना इम्फाल एयरपोर्ट ता थुंगलबगा मतिक चाबा सिक्योरिटी पर्सन सिंग सेक्शन नागसेन की एयरपोर्ट की मान एयरपोर्ट की कैंपस की ममांग लेब मणिपुरी संघ की बास्क पर्व तमन चटकी अदुगा मफम अदुदा ngasi नुंथिन पुंग अहुम तारपदगी हौना प्रमुख नागरिक कर्तव्य की थौरम पांगथोकी थौरम असिदा MU की BC खोनांग थाबा यूनिवर्सिटी की BC प्रोफेसर एन जॉय कुमार याउना कॉलेज की प्रिंसिपल सिंह पद्मश्री अवार्ड सिंह अमदी तोंगान तोंगान सिंफम लेब मणिपुर की संगनायरबा मियोय सानी रोम सरुक याखी थौरम असिगी मनुंग सन सरुक याखीब सिंगी माइकैदगी मणिपुर हौजिक मायोनरिबा फिबम असिग मरि लेनना हंगलकपा वाहन सिंगी पाखुम मोन बगन पिखी मणिपुर की मतंग वांग हंकीब सिंगी मनुंग मसामक्सु हिस्ट्री की प्रोफेसर ओरिबा प्रोफेसर एन जॉय कुमार अमसुंग लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर निशिकांत सु याउखी अदुमनमक थौरम असिगिदा ममांगजौनना सेबाव पीबा मियोय सिंखक नतना प्रिंट अमसुंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ददी कर्तव्य असिगी कवरेज तौहनखिदे हयेंगी ओइबा थौरमदा अयुक पुंग 10 दगी हौरदोना मणिपुर की तोंगान बसिंगी फुरुप सिंगी लुसिंग बसिंगा उनदोना मिफम पांगथोकनी अमसुंग सागलेल अमसु सामिनगनी नुंथिन पुंग अहुमदना मणिपुर की नहा सिंगी ओइबा खन नैनबगी मिफम पांगथोकनी मिफम असिगी मनुंग सन सरुक यारिब सिंगी माइकेदगी वाहंग पाउंग तौबगी खुदोंग चाबा लेगनी हायरी पनबे याबदे RSS ना सही चाम मपुंग फारकपगी लेबाक सिनबा तुंगना पांगथोरकलिबा थौरम भास्कर की मनुंग सन संघ सिगी लुसिंग बसिंग असि इम्फाल दा थुंगलखिबनी था सिगी कुनगनी थोयदे इम्फाल थादोखिगनी हायरी हौजी फावबगी ओइनादि मोहन भगत यावना RSS की लुसिंग बसिंगना रिलीफ कैंप ता लेरकलिबा IDP सिंगा उन्नबगी थौरांग थेंगनद्री सुप्रीम कोर्ट
Biren gi audio tape ne harak pa petition gi wire Cookie Organization for Human Rights Trust na affidavit file tawrakre Meom lisingani kun gomdo di haru kiba manipur gi kalu masel gi lan ga mari lene na nakal amagi mai kai de lepa gi wafam sing hana gi minister Biren na phongdok ki haibagi charge tawduna Cookie Organization for Human Rights Trust na Supreme Court of India da Corna monitor tauba SIT ama semduna investigation chathan bio hajar kiba petition ga mai lene petitioner oriba kohur gi mai kedi ngarang court asida affidavit ama file tawrakre petitioner si apex court asine lakwatuna chathar kiba while gi matungina mamang tha gi tara da court na piba direction gi matungina Gandhinagar da leiba National Forensic Science University gi mai kedi gi audio tape ne haiduna charge tawriba adu gi laboratory test gi result ni haiduna court asida pikalakkiba reports pu sinartuna affidavit asi file tawrakibani affidavit asi court na loksin kibaga loina petition asigi makha taba while chatharakpada konsinduna khanar kadawri panbayabadi NFSU gi report adu da audio tape ta yauriba khonjel sing semdok semjin tawrambana asengba khangdokpa ngamde harkibani hoju makha taba pau pijari Sangnarba singi lilu pareng manga suba episode pangthuk lagani thoi thoi ba mayang lamam jelo yangko artist ki naitom exhibition sangnarba singi lilu pareng asitha sigi kunipan nipan dagi kuntra phawa Imphal Art College ta pangthuk lagani haina sangnarba singi lilu pareng manga suba episode ki program coordinator Nando Thokcham na phongdokre ngak tu na section na thamagi mathau taba sing ningsing duna manuscript conservation gi workshop pangthokre Puari dagi lerak pa kunai gi maroi ba warol ke ayaw ba manuscript sing ngak to section na thamagi mathau taba sing ningsing duna ngasi kasapa ta leba set Central Library Hall the manuscript conservation gi matang da nomagi workshop pangthokre Workshop ase Manipur lenga ke Directorate of Art and Culture na New Delhi National Archives of India AI ga kusan maduna sinmani thauram maduda art and culture gi hani commissioner art ke nimaina athoy mitung oina saruk yaduna anuba website amasu launch tauki art ke nimaina phungdok khibada puwari gi leiraklaba manuscript sing ACI khoi na ngak tu na section na thamba mathau tai maman yamlaba khunai gi oiba record kaya maharaj pamahibagi matam dagi hauna amadi masidagi henna ngan ba matam dagi hauduna aikho gi pai pu singna se u maku amadi phina singba polam kaya de iduna thambirami asiguma maman yamlaba pauta kaya yawba manuscript sing asi mangki danba section na thamduna tungi miron singda khan ba haibasi yamna maru oiba thodang amani haiki Sada Balbhai Patel ki lebang nungsiba ki wakalun ngasigi na sing na chena bohona gadabani MP sana jauba India na maning tamlaba matung saw khraba leba si mapangkan bahai badu oram de adubu lebak sibu mapangkalan na bohona bada chobo thodang lorung khiba Iron Man hara khangna khiba matam du Deputy Prime Minister Sada Balbhai Patel ki lebang nungsiba ki wakalora sigi na singna chena bohona gadabani ikai khumna gadabani haina Rajya Sabha ki MP lesem sana jawna phungdokre Wafam India ki Arma Deputy Prime Minister amasung Home Minister Oramba Sardar Vallabhbhai Patel ki sahi sama yangkai surakpa mapo kumon thauranga mari lenena leibak sin bathungna tha sigi taruk tagi hauraga lagliba September taruk phauba thabum amasumna chathagadaba Sardar Adret 150 Unity March Thobal District ki oina lamthabagi thaurum asi ngasi khongjom gi kheba singda leiba wa Memorial Complex ki community hall da pangthukibada athoiba mithung oina saruk yaduna Mang Pundokibani. Tauram Sida Tobalgi DC Hanaha Kamaina Taurumapu Amadi District Sigi SP Manoj Prabhakar Mera Yuva Bharat Manipurgi State Director L Marji Kumar Amadi Deputy Director W Pauling Monsangna Kanava Mitung Sing Oiki. Hagulagliba Mahiroi Sing Manipurgi Tunglam Chat Kanbagi Taudang Lagodabani Naurem Pravin Makataba Pau Pijari Manipur da hojik thole batang du laita da irang warak liba state sigi tunglam chat ki phibam gi matang da lamdam sigi horo liba mahiroi sing yamna kupna naina duna ma de khana duna ing tappa sakhat pa hena phaba khunai ma orak naba hona ba da hena chawba thodang logo da bani haina Manipur lenga ki MOBC amasung AC amadi ras yas Loisangi Secretary Naurem Pravin Phongdokre Wafam Singasi Kaksing District Kaksing Higher Secondary School students Union
नौना थौ पुनब खलब महिरोई सिंगी अरि अनौ सिनबा फ्रेशर्स मीट की थौरमदा अथोइबा मिथुंग ओइना सरुक यादुना मांगना फोंदोखिबनी थौरम सिदा स्कूल सिगी प्रिंसिपल नाउरेम नोमिताना थौरम अपु अमदी मणिपुर लेंगा की मिनिस्टर ओरंबा हौजिंग सीनियर सिटीजन फोरम कमिटी की प्रेसिडेंट नोमाय थेम निमायना अखनब मिथुंग ओइखी प्रवीण मखाताना हाइखिबदा हौजिक की हौगलगलिबा महिरोई सिंगना फतब वाखल खंदुना अरानबा लंबीदे चतुना लेरबदी अखोगी इरमदा मणिपुर असि हेना साथीबा अमदी चही यांखै चामा चंगना होनदुना सु फुगतप ngamlaroi चौखट लमजेल मनिंग हंदुना चटप लमदम अमा हाइबदु ओहेउरगनी मालेम सिदा लेरिबा मिपुम खुदमकी तोंगान तोंगानबा पोटेंशियल लोइने लेनै अखोगी महिरोई सिंगदसु मखोगी पुंसिगी ओइबा पांदम अमा थमदुना लेप लेतना होनगदबनी अखोइना नोमगी पुंसिदा खजिक खजिक माइ पाकिबा अमदी अफबा थबक तौखिबा कया अदुना तुंगी पुंसिदा चाउना माइ पाकपा अमदी हेना चाउबा अफबा थबक कया इराइ लाइना पांथोकपा ngamgadoribani hana scheduled tribe hostel sing khakta recurring force ngapigani recurring course piramado haujikti OBC amasung is si singisu union lenga ki mari lenaba singda kanna taksin badagi ayaba pirakpagi othokpa yana leire loinena kaksinga ya secondary school gi wonasu MOBC gi makhada nupa macha singi hostel khakta leire basigi mathakta nupi macha singi su sanaba honaragani haiki ngasi gi thorum sida kaksinga ya secondary students union lisingani kunga manga kunga taruki oina thau purgadaba singdi general secretary da barun mayang lambam finance secretary da Venus oinam magazine secretary da M Google Games and Sports M James Bond Literary Arts and Culture da M Babita Health and Sanitation da Samdin Ho Amadi Social Service and Gardening da Resma Salamni Hari Nupilani Singlamjen Pangtho Lagani मणिपुर थोकिब कुमजा लिसिंग समापन सुमन मरी लिसिंग समापन कुथ्रा मापल की नुपिलान की थौदो ngasi मीरो न इकाई खुमनब उटपग लोइनेना हौकिब कुमजा लिसिंग समापन मरफुद्राग निथोय दगी स्टेट लेवल नुपिलान लिसिंग लमजेल ऑर्गेनाइजिंग कमिटी न सिंदोन मणिपुर द येलोंगै दगी नुंसी चानना लेमिनारप कांगलुप खुदिंग नुपि सिंग न इसा इसागी नाट की ओइबा फिजोल सिंग सेट इंदुना पांगथोप स्टेट लेवल नुपिलान लिसिंग लमजेन कुमसी चाइगी ओनसु मथंग थागी तरा निथोय द पांगथोलगनी हाय कमिटी असिगी सेक्रेटरी ओनाम सरिता की चेरोल अमना फोंदोरगली लमजेल असिगी दमक था असिगी कुनगा मरी दगी लुबा असिगी ऑफिस दगी फॉर्म फंगलगनी अमदी फॉर्म पिसिनबगी अरोइबा मतमना मथंग थागी तरेत ओइगनी लमजेल सिदा मियामना सरुक याबियु हाइरि नीतीश कुमार तरारक सुबह ओइने बिहार की चीफ मिनिस्टर ओइने वासक लौखरे कैबिनेट मिनिस्टर कुनगा तरुक सु वासक लौखरे होजि मका ताबा पाउ पिजरी बिहार असेंबली मिखल द NDA माइ पालब मतुंग ngasi JDU की चीफ मिनिस्टर चीफ नीतीश कुमार तरारक सुबह ओइने बिहार की चीफ मिनिस्टर ओइने वासक लौखरे बिहार के गवर्नर आरिफ खान गांधी मैदान द नीतीश कुमार बु चीफ मिनिस्टर ओइने वासक लहोनखी महाक नतन NDA की कैबिनेट मिनिस्टर कुनग तरुक अमसु वासक लौखी हाइरि सेना BJP की लुसिंग विजय कुमार अमदी सम्राट चौधरी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर सिंह ओइने वासक लौखी ngasi वासक लौखी ब मिनिस्टर सिंह मनुंग दा अहुम दी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की मेंबर ओरिब मियो सिंह ओइखी मखोय अहुम मदुदी नीतीश कुमार गा यामना नंग JDU की नेशनल जनरल सेक्रेटरी अशोक चौधरी BJP की स्टेट प्रेसिडेंट दिलीप जायसवाल अमदी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की चीफ संतोष कुमार ने हाइरि मिजोरम म्यांमार के चेंसिलप रिफ्यूजी सिंह की बायोमेट्रिक इनरोलमेंट चाद यांखैग निपान लोइसिनख्रे कनेक्टिविटी की इशूना बायोमेट्रिक इनरोलमेंट की थबक थोरम सिंह थिंथले होजी मखा ताव पाव पिजरी मिजोराम के तोंगान तोंगान बै डिस्ट्रिक्ट सिंह द चेंसिलक्तुना रिफ्यूजी होना लेरकिबा मियांमार की मियोय लिसिंग कुथ्रा माथोय रोम की बायोमेट्रिक इनरोलमेंट की थबक थोरम सिंह चादा यांखै ग निपान दशमिक तरा मंगा लोइसिन बंगमले हाइना स्टेटस की होम डिपार्टमेंट के ऑफिशियल मन फुंगदोखरे ऑफिशियल असिना मियांमार दगी चेंसिलक्तुना लेरिबा रिफ्यूजी सिंह असिद नतन बांग्लादेश की चितागोंग हिल ट्रैक सी हाइस टी दगी स्टेट असिदे अलायंस तो लौदुना चंगलखिबा मियोय सिंगी चादा तरा दशमिक मरफुगा मरी रोंगी बायोमेट्रिक अमसुंग बायोग्राफिक डाटा लेंगा की ऑफिशियल सिंह खोंगट पंगमले हाइकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की गजा पीस प्लान इजराइल ने इकाई खुमना बिखिद्रे इजराइल ने गजा द नौना लंदा दोन मियोय कुनग मंगा हातख्रे
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯖꯔꯤ US President Donald Trump na achꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯗꯨꯅ Hamas ꯑꯃꯁꯨꯡ Israelꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯂꯥꯜ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ceasefire ꯊꯝꯅꯈꯤꯕ ꯆꯌꯣꯜ 5 ꯐꯥꯔꯛꯂꯕꯁꯨ ꯅꯧꯅ ꯆꯠꯊꯕ ꯂꯥꯟꯗꯥ ꯑꯃꯗ Israelꯅ Gaza Stripꯇ ꯂꯥꯟꯗꯥ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ Palestineꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 15 ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯦ Hamas ki makhada leba Health Ministry na thamlakpa warol amade Israel na ceasefire thamlakkiba chayol 5 gi matungda kiningai oraba landa chathaduna miyoi sing adu hatkibani hairi Gaza City da yumlona bada leba Eastern Zayedon da leba lining lai son gamai lainana building amade Israel lanmi na landar kibada miyoi 10 sikhi haine Health Ministry gi maikai degi phongdorakli mangloraba miyam gi thajaba hanjilangna Bangladesh police na no uniform sing hodokre Mairo singi ihau matung da pangthoka da wahan ma mikhal gi mangoi na Bangladesh police na miyam na amu hana thajaba thamlak nambagi thorama gi makha da lebak adugi police ki anoba uniform sing hodokre kumjal singani kunga mari dagi hana gi Prime Minister Sheikh Hasina gi laingang matam da hoki mahiro singi ihau da police na ihau adu bonam thana ba hona bada miyoi Lising amaga samari hat kiba amasung lising kaya na asopan nangan kiba do da leba dugi police pu miyam na thajaba mang kiba ga loinena nahungna na miyam gi thajaba phangna na bagi damak anoba interim lenga na police ki anoba pijol sing hongdona bagi tharang asi paikhat khibani hairi hojik sana bagi pau Pritam Suwar Hockey Academy Sonapat amasung Badipati Raj Hockey Academy mai pakre Hockey India ki me makhada Haryana na yumbu oiduna chathari Hockey India Sub Junior Women's Academy Championship lisingani kunmanga Zone A amasung B gi ngasi sanaki ba tongan ba match in the Pritam Suwat Hockey Academy Senefed amasung Badipati Raj Hockey Academy mai pakre AFC Women's Champion League Ruhan Jiangda Women's FC ki makuta East Bengal maiti haure Saina na yumu oiduna chathari ba AFC Women's Champion League ki ngasi sanaki ba match amade India represent tawriba East Bengal FC China ki Ruwan Jiang da Women's FC ki makhutta mai thiba nangkre PYC kare amasung YGC langmaidong mai pakre District Sports Association DSA kaksing sinduna association asigi playground da chathariba second division football league lisingani kunga manga gi ngasi sanaki ba tongan ba matching da PYC kare amasung YGC langmaidong mai pakre World Boxing Cup lisingani kunga manga da Manipuri boxer Mandengbam Jadumani silver medal laukre India na yumu warga Uttar Pradesh ki Greater Noida da leba Syed Vijay Singha Pachik Indoor Stadium da pangthok liba World Boxing Cup lisingani kunga manga da India represent tawri Manipur dagi boxer Mandengbam Jadumani silver medal lauba ngamkre Boxing Cup aside India ki maur sinduna saru yariba Manipuri boxer Mandengbam Jadumani ngasi nupa gi keji yankai category gi final bout ta Uzbekistan ki boxer Zaliborov Alil Bhog ka lamatong ki boxer ani na kan mamong na thinaki babawra dugi oina Mandengbam Jadumani Zaliborov ki makhutta point ani da mai thiraga silver medal phangba ngamhau ki bani District Sport Association kaksing yana ki president na lakhidabada awaba phongdorakli District Sports Association DSA kaksing yana ki president oramata natana lifetime members oriba khetri mayum mangi na ngarang kaksing mayai lekai da leba masagi mayumda khangudana lekhidabada DSA kaksing gi maika degi awaba phongdorakli iramasiga mari lainana DSA kaksing na thadoruk pachirol mana hai DSA kaksing gi president amadi live member oina lekhidraba mangi na matam sang na thaupuram ki mahang na hinglingi matam de association asigi sakot thorangi thabak kaya paikhalam ki football masa na bu district asida awang mathak ta mahangna pukhana ba hanba leitana honaram kiba kaya dubu aikhoina thamoi sengna ikai khumna bu ulli mana lekhidaba si association asigi wona de chauna mangjaba amani ma lekhidaba sina maram moraga association asina mengkhatpa ngamlaroi daba ahoba amadi adumak lehauragani hairi serwal asina haibada mahak lekhidabaga mari leinana ngasi DSA kaksingi sanabungda awaba phongdokpagi mifam ama pangthokre mifam adu rasaru yakiba DSA kaksingi thaupubo sing amadi sanaroi singna lekhidrabagi mafamda ikai khumnaba utpu oina minute ani tumina lepki amadi mapugi leikolda ingna signa leirunaba thongjaki hairi Sigalonena lojarenga si phongba huela pau se dagi khomjinjaba maroi pau sing khwai punopu amuka hana khurumjari